Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Igana n'ibiri. Okushaba kw'omuntu orikuhigwa atiine kihwera. Zaaburi Dawudi yagunzire n'okushaba kwe obu yabaire ari omu nyanga. Ntakira Mukama n'iraka ryangye ngaruka mweshengyereza naryo. Shuka amaganya gangye omu maisho ge kandi mworeke enaku zangye. Omwoyo gwangye kugwagwire enshazi okamanya omuhanda gwangye. Omu muhanda ogu ndabamu nimwo bantegera omutego. Nareeba aha rubaju rwangye rwa buryo konka nashanga hatariho orikunyetaho. Ntakiine h'okuhungira hatiine orikuntaho omutima. Nakutakira Mukama wangye nagira nti niwe buhungiro bwangye kandi omugabo gwanjye omu nsi y'abahuriire. Hurira okutaka kwangye ahakuba ngarwirwe ahansi munonga. Onkize abarikumpiga ahakuba nibankiza amaani. Onyihe omu kihome mbone kusiima izina ryawe. Abashirire bamanye hamwe nanye ku onkorere eby'embabazi.